kasulun. Kasi kendo kecing kecili kadai nakadao manginum lah bermani kedua itu kena persian man kapor man lausnem. Alright. Dan kita kiba ngilasya ben. Hano. Okay. Yao. Haka arajar arkuai. Dari sisa nak katoka jiwan katoka kelam. Yao. Tanggat nanta ni para membahas soker. Itu ketu. Yao. Jadi kembali keluar. Wow. Nama baidai Presiden Langba. Wow. Trong ka penuh circle. Oh, circle ta. Abin lum inlang no. Ya ki pranam kasian. Ane ya ki Presiden Secretary Unit. Trong IDP. Yes. Aman lagi senang. Kepada begini ya manipulasi jemut. Okay. Trong kena ke election. Tang election ta. Tang election ta. Proses ikong melalui keluar. Ini absuase. Okay. Ka election kadang cengai. Kalau lebih para membar dia keke. Oh ya. Andai kunta. Yes. Hadin ba imlam so ya kecilang para serga. Te imbanse ban supan hino. Hai. Ilum yang lagi. Đây, alom baik. Di Syahir, Bam Syahir. Ada kecindile kecengi. Icong ikong bana ya ka jadi ikong ke para membar circle. Dek kemban nakadao. Hai. Bai layak cuk sok. Ade. Atno rebando. Ni wow. Apa kata nak bahasa kedar? Ila pension dan nak parti kecengi. Ila dok cingkemen sibane. Si. Ke presiden. Okay. Kaba kekit coba ya ke parti kecengi. Wow, baklan ba ta. Bai sui jendan no ini. Asisten nanti. Kata temut lakut no kata start. Hai jauh. Bai kelaba kelas lem. Manwat itu kino kerjaan. Sampai IDP aman lagi senang. Okay. Kesekepat. Hadian mengilayo. Mencet kemaidian. Yes. Presiden jangka pensla sokul. Pak Ahok kemulai. Yes. Pak Ahok. Kanya penting. Jangka pensla sokul. Nanti nak buat nongkleng. Pak Hame konsep. Ade Hame penting. Ngilayala. Apa penyawat biar ya kinong kasihan. Ya di Presiden Secretary Unit. Aman lagi senang. Kap ta. Nilai kenduk biar ya kita kinong kitam. Apa rak kami katakan gitu ni. Wow. Hadian bang nilai kenduk kita. Nilai persen pat banwat ya kandidat. Di. Kita kabar nilai iban perhatikan hi. Ya iban dulu syuting. Kamu kalau nilai. Men arhajar katpra. Okay. Kami ke parti kejangi. Biang. Bon sen ya ika. Badai ma Dekat kadai banyak baik saya pak ni roasting. Toy deh. Lai proses. Nakapar siya kapar ni ika ini. Tuang baik bagan kuaso banyak election. Ade. Kau kadau bayong baga kamet kapado kamdan ada cingkoi ke cingkia. Ni bandiru bapli. Tembang sesu banwat kandidat kat nyaitino. How MDC jengi baru kalang dem banwat ya kandidat. Ade. Tapi barang kat ilai kendok peman ya iba Anthony Keluang. Ani norway. Anthony Keluang iba lamut Laslem menmina na ka parti NPP. Sukreng berak teng. Jadi kendok jengi simet kemabirai apa YouTube. Ya pra bai ini nak sen NPP dan nak kadau dating bom tunat jengi ya korban terekam jauh ekonomi kemat jengi. Wow, sebelah kita ada ikut nak start. Pemberi kapas sekolah apa? Kawai ya iba Nero. Apren ba yang ngamnung kuasa penilai election. Mereka proses dan kini kikendet benai. Ini pemban Ramadan. Wow. Ialah nak sen kongres. Aish. Padi kong nak sen kongres kada biar pakai cah. Panik. Karena ke pemcuk ngamsu. Double jin. Dan lebih Prasnong cokan dengan senang lanjutin.
Umay kan ngam kata-kata. Hang ne apa pensela konstitusi jengi. Yes, yes. Namar. Hang ne apa pensela konstitusi jengi om don doriau. Om don doriau. Kata keculek tak apa doriau. Okay, Jenis okay. cakap jengi om cok don doriau. Như em doriau sana tau, biang hi. Em tau adu. Kita kecil percaya mah kendat. Namar. Kumpala om bademui. Kita kecil kena. Man lagi senang. Man tentang man lagi senang. Kia senabaya tak kurbar uba Anthony. Dai ubre wa penyeng ba do Kristen. Ada, clean. Kene bara dai kacing tentang bria. Daki parti. Okay. Daki weki parti. Namar ba Anthony mari sesemi semadan kalabek kelir. Bakal air poi. Malami nakas parti FPP. Wala lo pankit sikat to kan dekabot. Napo NPP. Ay si. Lagi parti. Ikan tak baik bagi uba Anthony. Tanai kan ke parti Prairie Kejongi. Ke parti Rolong. Kemalasa dasar hangne. Pensen lagi nomi kinang kandidat lagi kinang kandas. Kedokti baik sekarang ke parti Kejongi. Kedokti baik. Ya kalau yang jong uba Anthony. Lebar mensua kicuan kisah kau mau tang udah ubah sok mah. Mereka mau ubah Anthony udah sumi samadan menpersang men ai kecil sekali ya kita pak utrang men ai kecil sekali pak tang usok rom pajai kila kawang mau pak. Nasai pak ubah Anthony undai baik udeng uban sosok bah. Tentang antar arpulai. Sopoi. Paksa rasa kawang teh. Tarai pada fikir tapi kita tak. Jom kena ke senang sistem. Tarai uban tani onra yang kisah si kau si siang orang. Ada cing sincere. Ipan lo em kam so em kam tangi maret mareng ki bang. Rasa kawang mau pa. Tei kam bet kapat ki kam ki jam ka. Saya. Hari apa konstitusi jengi. Nak pertama ya fikir. Kalau saya senang, coba mereka senang lanjutin. Ta. Tangsuk kalau kepen no, mana marka program saya. Ta. Kecindo. Sincere ke sengarum. Angne ajalar jengi kadai nado pu ara jalai. Nado pencop nukong muniu. Apple ke jengi. Ka sincere ke kadar adalah. Nama layak mensincere ke National Party. Mana ka nado ara jalai. Nado ara jalai sincere ke Kongres. Boleh no? Ara jalai kapra. Trelang bat ka UDP. Kemalayalam ka NPP. Maka ara jalai kalai. Lapun ba ki an. Kiba ka Kongres. Kalamat bentuk kriana. Wajib ikhtiar. Jom kirang macam, mana macam? Demda badan saudara lakan, pada resur. Uai anu sibat yang kita baca. Ini saudara lakan langat manfaat patok. Pada jadi kisah halang, mak kita baca. Kene kean jadi orang macam. Hingga nama sistem dia yang jom orang macam. Kalau kenway. Ngan suka pada film marga program saya kita ke isu keren tentang bandung baik kan ini noro kan kalau ingat ngan ada bi asma ba ngan siom ngan tarai tidak pe ini ya poin pun dia kan tahu jangan nang mikmat ke jani onde banghane po pensla konstitusi baki lepo kumat gimana bar konstitusi lepo sayang Napo ketua kecing kemen kecing ya kita ba keperluan jadi kita ba maksud senang jangka penslar konstitusi nak kecing lerai nah ngawan kai ini menakan ngawan saya sekolah rambai ke orang lawan tahu nung syak pengop nyelet kasih balik sabar nyelet selong mari ang badai nang penslar berkisniang. Okay.
ngabo ka jengkapa tapi kepai ba no senong jong ka senong la sistem doa no ka jengkapa ka mempa nanti lagi dan tunjuk yang no macam ni kan dai ka jingja baram ya kan ka dong ka thain ka jami nama lapen ya bar na bara nado ri kasi jengja kilapen yo no macam ni kumna mengipat ngan ai jingkersian kum yo ne tangan ne nganong Jami pajba ka arpan ya tarik. Aji kersian no egane ka parti trari jami ka parti depi sani ka sa betul pi akadur jong kapam. Terus